ilang na kanilang siya in Jesus' name, Gloria, 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 glory to God alone, Gloria, Gloria, glory to God alone. Your word alone is solid ground, the mighty rock on which we build, and every line that through is found, and every page with glory filled. To faith alone we come to you. We have no merit we can claim, so that your promises are true. We place our hope in Jesus' name. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Standing on the promises that cannot fail, when the holy storm of doubt and fear has sailed, by the living word of God I shall prevail. Oh, standing on the promises of God. Standing, standing, oh, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. I will welcome you all again in the presence of the Lord, Savior, Jesus Christ. Yang ini di bawah kita jangan, kita kertain, jangan Jesus Christ, unang pedem, jomi. Ini pai berga kita jangan, kita Khublei. Kami apostol orang tua sah. Bad nga orang ini banginnya keren, kita jangan. Lalu Leo beladap, lalu kau kebawaเป็นบ้านให้กันจังเวทมีไปยิงขาดวันนี้กองเตอร์บัดนี้เสียปอยชิขาดอิบชิเลียนจงกันน้องทางวันนี้คำสุโพชูชูที่เป็นตาในกับเตียนกับจงเลยมีเนี่ยไปยิงกันน้องอุปกรณ์กระเทงก็จงไหมขลุ่มกระเทงฮัลโหลที่กระเทงวันกันจังเวทSiwai kabangan, shimmi ka ni ka benta na ka tiyan jome. Tapos na yun yung shikriw jome. Bulong tango kiw kandaw kamat jome. Penangkam, nga ka ni ka janme. But ka ni ka board ka ni shikriw ka tiyan jome. But ka ni ka minsim kiba kodor. Kiba wan ka ni ka jaka ka ni ka po. Iwan kat ka jingwan rak ka jome. Kilir kat ka jingkyrkhu. Kung gustaw, kada kat Kembali kau. Chapter 4 and verse 5. Di hawa kidang kren hau tau patlan, gilik to bat urang ba ka temple at sadusi kilawan kendet haki. Bagi dah susi sat namar bagi kai ya patlan, bat bagi lelap da ujisu ya ka jimipat na kibayap. Di kila kem yiki, ba kila set penti yiki, hadu laismi,
Nama kalong la jangmiet lupa. Hendai bun na kita kibla yos ngau ye kata katien kilangit bat ye jingkyrkhu ye rangba kalong kumba san haja. Kani kalong ga basau, kani ka wei na kilanong. Balangin plot ba ye ka po ta jongi ban pek ye wei pa ye ki benta ha kani kalong barok ka wei. Ade ban meditate ye kani katien jong blai bangin ngam jeliu. Ban pek ki jing shisha ki bangin yo na nge kanya rapa ia kata ke jinglong ke bakin jaman sim ka jongi. Book of Acts chapter 4 is one of the chapter in which we would do well to spend our time this evening to meditate and soaking up the truth. When we do that, it'll become part of our spiritual encouragement this evening. Amen. I'd like to read to you kapan pulisyapi naga gospel jong kren ya kini ki kintin hai kini ka benta naga tin ka jong Khublei wang kum ni to pekan Tang ki da ka jingkyrkhu ka tin jomi kalong ka jingkyrkhu. The book of John chapter 17 and verse 17. To pekan Tang ki da ka jingkyrkhu kita ki jingkula. Bila berandai ke Bible jom tiang tu, ada kata berkata di nombor tu ya kita kiba ka jingye. And if you go back with me to the book of Acts chapter 4, if you like yang bagna syakani ke benta juga ketiga jom lagi kam ki apostle ng besau, kini yang tu nama ka jingalap kini ki Khublei jom Khublei. Ya ka kerteng ki jom Jisu ba ya ka jingpat jom ni ki bayap. Kalau pergi, ya kita diberi mesnap atau terjaga, kamtam kini kita palang giling do, perkiraan bahkan tempat bagi sadusi, ya kabangan wanrah, ya kata kajing berngam berset, ya kini diberi ki jong Khublei. Tekom taha ke Hebrew kalau wanrah, lalu kalau berkapai berkarar, ketika mulai kamu menginyalong kinong ye buat bertu, ya kita kepada kajingnya, beliau shisha na kebenta kekerteng ke jong Khublei. Baniru dengan jamin nyalong kinong ye buat bertu, yang Petras kilela ia kaban banyak skhem, agak bor jaga jingkyrkhu, kebakiman hakin ni kebor menbah kidang jalap ia kerteng utrai bat ia kajimipat ka jangkyrkhu. Yitin ni kini kowe. Kijing in one bed, kijing in one bed. Bang ina melaban lain na kijing Tamang Tang kowe ni tip begini. Ba Khublei ubang isyakri lang Khublei jang kebleng, Khublei jang kendau. Khublei walang sovereign, ubala ban control iki jing ibang ikendu, ban wan rapat iki sya ka burom ka jagu bak ka jing teiru iki jing jang iki masih. Kajing nginom lai, okay? Kajing nginom lai. Persecution will come, okay? We will not escape persecution. But God, who is sovereign, He is in control of all things. He will lead all of us in the midst of persecution. Unyalaming ibaro wana prengjong kita kejingkyrkhu, lengba uman same jagu through His Spirit and His Word, knang bangila ya kaban kajing kaban pendon burom ya Khublei baga jingkyrkhu ya kiba. Hakani ka bentani ka tinga jong Khublei. Fini ihan ni nanu ka nang balai fin pa ni kadang ka progression ka banyam. Kajip pen khia ayo brio. Bakani kajip pen khia kay ram si kajing elap. Bakani kajing elap ka wanrah ya kata ka persecution no. Kajing sharp pen shiteng ben. Kenya tong nya pai bat nga naga gospel jong Yohanes kalong ka khatsan ka dekhat ka ba arko hakani ka janmit nan chupuli yek ka ba Jisu ula kren hakakin ka jamu gospel Yohanes kalong ka khatsan ka dekhat ka ba arko ped haki Bible ke jongpi but underline ni dekhat Bible kalong ka badengkam hadu kata-kata to kan mau ye kata kakin ka bangal ong mga api
Usyakri umlang uba kam krau you can rajaku. Dala kila leben yenga, kin leben ru yafi. Dala kila sumari ka ktin jonga, kin sumaru ya ka jong piru. Tak kena kau i nak ktin percaya ka bakum kini. Ala fi nyalap ye ke jing shisha. Okay? Ala fi kren ye ka ktin jong le kumba leben kren ye ka. Ba fi yen skhem hanta ka percaya ka long persyak baik ye fi. Nama kila le persyak yo khrist kin sa le ro ye fi. Ada ki priang ye na kin priang ro ye ka ktin jong hi. Para bani be i jong ya bat snap bhai ni ke jan. Lada ya ka jing em jong ni ha ka ni ka jing up ka jong ye u ka jing ai khmi ti khmat jing ni sa u ka jing up kermen ka jong ye u ka tin jong blai kan pin ka lai ke ya ka jong blai ye pha nga seka shiti jong petras ka beringkong ka long ka besau ka ka khat a ka khat la. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 30. I'll read to you. Dan polis syafiyah ke kejarmit, ay kapaling kong petras, kalong besau, ke dekat ke bakaran, ada ke dekat ke bakala. Jadi itu kita balap kloy, kita balap puli kita kibenta, semua, ya kita balap puli dan patnum senyawayu lingno. Atau parang do not be surprised. Patnum senyaw lingno. Ketika naik ke key point ke kejarmit, bangiru kita senyaw lingno, lalu kita jengtenju, haga jengem jengkau Kristan kenuan. Haka jing ka jongi. Komong mene from the very beginning. We will not escape persecution. Nginum light lagi jing shatan jo, but jing shapen chitambain ha ke jing ka jongi. Ada kampat wan menta kan sawan lasha. Ada kampat wan lasha kan sawan lashismi. Kan wan, balakan wan nyimdei ban super la. Okay, kaktin ka jong Khublei. Ini bahaya cucu pengai ke pong ini puli kampung ke Bible verse ke baar Timothy kalau ke balai ke dekat ke bakat ar hai kini ke jarmi ke keluaran puli 2 Timothy chapter 3 and verse 2 bakom ki bange pihak pas ngoti kena ye kini ba on sub leben ye fi nama ke kerteng ka jong u Jesus Christ nama ke kerteng jong u Jesus Christ ngong biak la kamuan mantagasni ke sawan lesha de kamuan lesha kenuan lashismi, ndai tang doe, nyem dei ban snyo lengo, haba kenuan, haka jingim ka jongi. Kendiat nan sipuli haka ni kapor, naga gospel jo Matthias, no down di Bible verse, nama kilong kibadang kam, bepe puli, intei ya ka jingim ka jongi. The gospel of Matthias, kalong kebesan, dekat keba, Khublei kebesipo, Khublei ban kata, kan sipuli di dekat Bible. Sok mapi habakin ya krenben. Okay, the book of Matthew 5 verse 10, 11 and verse 12. Sok kiba yo penchitom na ka benta ka hok na ba joki long ka hima kibneng. Sok mapi habakin ya krenben bat penchitom yefi. Babakin ong kitin paman baroru yefi. Na ka benta jonga habaki shulam le. Tu ya kmen, tu ya shat kmen ru na ma ka ba krau ka bainong jofi ha kibneng na ba kumta kila ya penchitom ni kinong itu lupa kiba mensua jompi sok maki ang mano ang u Jesus Christ. Kamu mungkin banget lim sa syak kenting hati beliau kiba tip lagi kita kamu yau tuan on sa ring yang ini syapok patok nanta on sa her kama yang ini de kenting kiba kho naga bertau tuan ba on sadang gajing kang nagai nak kesensya ke kada nanta on sakit tak ini kita reject ini kita misunderstood ini nanta kita suatu berkelai ini nanta kita ostracize ini kita bash nong no ini hinsamat ya kijinge nama kijinge you will experience opposition because of your faith. Kajing kali kalong hatu fikloy yang ban shashitong naga benta ban job iki mensiam ki bakordor shaudra nama la kalong to basaw kam ki apostle go back to Acts 4 kajing alap ka jong Petras o Yohanes ha ka kerteng ki dong Jesus Christ ba kajing pap jong kalong ban petim ni ki bangai amen bak namar kata ki ha bage ha ka persecution ka
wow ke Singapore. Nak kadang nak bentar jongi. Are you willing to suffer persecution for the sake of winning only one soul to Christ? Atau bilang kepada klien, ia kawan syashitam nak bentar tambah job ia kawai ke mensim syautra. Itu kawan sim di khrist. Okay? We have to take what? Rest. Don't ketukat ni. Kawan yang langsung balik apa kebenaran. One thing you cannot do in heaven. Number one, you cannot share the gospel anymore. Where? In heaven. People langsung banyak sam gospel pada apa ye? You cannot what? Preach the truth in heaven. You langsung bandang ya lam dia ke kisah bandang apa ye? We cannot proclaiming truth anymore in heaven. Minum masuk ya kawan benar ya kaji isya anda gila poi hari. We cannot live anymore for the truth anda gila poi hari. Lagi kau balik kini bro, do it now. Let no mentah kat bab yang don hari. Ha kani kapurte. Sharing the gospel is now, right? Sharing the gospel is now. Banyak lagi gospel kini bro, mentah. Nah, anda kam show jing penem anda gila poi hari. Haga ket ka jong Khublei. Mentang yang kam ye ke jing penem, mentang yang kam banyalap ke ye ke gospel. Kamu upo. Today is the day of salvation. Today is the day, right time for us to go for mission. Mentang yang ke port ke debiang, yang ye ke leadership mission. Mentang yang ke port ke jing penem, mentang yang ke port ye ka banyalap ke ye ke gospel. So, likely ki ye belong. Kebalikong, long kita dak daun jingkyrkhu Khublei. Be filled with the power of the Holy Spirit. Number two, be ready. Okay, long lakloi nak kata gospel of Khrist. Bagaimana? Long lakloi ia kawan yapru nak bentar ke gospel of Jesus Christ. Letaknya, kendiat sekam ki apostle kebalikong nak dikejangi. Berapa kali jangan? You don't come. Shisha ia kawan lani lagi. Jika berlanjut lagi, nak kebentar Khrist, bab nak kebentar ke gospel ke jingkyrkhu. Ngan pulih ke ni, ke gospel atau ke kampi apostle ke long ke beningkong, ke dekat obra, yakin pulilang bab nak ke ni ke janmi, ke ongkong ni. Hendai video diam ye ke bor, on the one way, jingkyrkhu jadi. Bab pilong kinong pla, yang tu nong pla, witness, haga grip Martha, fin salong kie kinong Plah, bak yapru Martha nak bentar ke kerten kajona. Bak ni dem ni kini ke history yang harap tin jom Khublei. Bak baru ki apostle Khrist, bak ki bangai tu, ki mah ni ke jengi. Dom nak pray jengi ki yap Martha nak bentar ke gospel ke jom Jesus Christ. So nak bentar jengi, hatong ni shiteng ni aja perang. Shiteng ni aja perang. Kejengi kawan, ni sange no ni aja perang. Iya aja. Kecik tunjuk kawan, ngin sange no dengan nyalap Khrist. Kecik sakran ben kawan, ngin sange no dengan ngin im nak bentar dengan Syau Khrist, ngin im nak bentar. Nak lama mengefi, ngin put bertup ya Petrus perino, but you honest. Kiba kecik im jongki kepada kecik Ngeit, kecik Yasha. Hadu ba, kiba ni kecik Ngeit, kata kecik punya dari san hajar kie, kimensi wonderful. Lagi saksi jom sisa nak bentar uterai. Lagi lagi nak bentar uterai. Dengan om dia pi, nilaban dua ke jingim tambah usambai. Jom ke jing lenok yang dia nak bentar uterai. Kan penmi itu sok babun. Lengba ke jingim ke jingim nak bentar ke burom. Lebih nak ke shiteng kuat di nombor. Yang boleh di dekat. Akan kita. 15 and 16. Kalau berkesan berkan ini, komuniti, komunut komuniti, kan bang asong hana, ngalak kloi banyak lap, ye gospel happy, ru kiba haro, kalau berkesan, ngalong unong kit ram haki grek, balaki gentle, longo po, ngalong unong kit ram, hari lekot kebakan ri, ngaps nyole ran ye gospel of Khrist. Hari ni kalau berkesan wong ngalong lakloi banyak ke gospel of Khrist. So kepada kau, wong, I
ben jompi bawa ngam snow le ran banyak lap ika gospel khrist nama kalau ke boru play ika bat penim ya way pa way ubangai ya ujiu ni kom bat ya u breakthrough lebih nak kam kia apostol ng besar anta tali ke jikim jom po long sharam magloi bat ro ngam snow le ran ika la ika kateng jom uta abo menshua ubalong unang persya ay ka jingshisya lana ay ka gospel khrist minta ukalalong panmadwe uta bong ngam snoleran apply ay ka gospel jong Jesus Christ para bagi na ada balo na ngi nila yo priang ay ka jings nayu blay lembaga gospel lembaga ay ka bu Christ ule ay ka benta jami nisngaw bang ini ban imru naga benta kata warang ya ban duno ay ki baron ray ban im naga benta Christ kali ka jing im ka biang pura yo ubangay hakani ka pertai kajing ben yo sembai kam julong lenwe blek ban wanrah kajing penem blek wanrah ro kajing roi hap deng jongi lebe nga gospel jong yo honest and jan gospel Yohanes the book of John chapter 15